Mun sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule July ni somni le pathum zirtop ni ania tun tumpo kan ti dan pa nga yen Myanmaram chung chanchin langsar zual kan clear le don nia kan channel min hlut saka min lo clear sak thin tu te in za chunga lom thu kan soye voin hian Myanmaram chung mun tam taka ru sura chuti chung chuan anrem chan danin demonstration an nei zel thova kalimeu khopui po ru surin adang chuang lo ni hliap nen ru sur kara kongan zo le thova anin pek na hi aro pui khop mai hetianga ni kho che noya kong zo hi mun ranga an om voina Myanmaram chung mun rang kong zo zinga sakain region yinma pin township le salinchi township huam chunga kho rang kong zo chu Sipain an not dara mi panga aya tlem lawan man ngei ni inan soi mindat khopuya po health department office thok te chung ko pakhat chu nizan khan tu ti riat lovin an beya an thenom te soidan chuan silairi voili vel om nuwa an inaka ngal ni inan soi Sipain an opa wangin le fire department lampuan ko thei mai lo wangin nizan zanlai vela in kang chu thel mi theilovin a om ti an soi boka chung ko pa health department office thok zok hi a ngonga an kapa Mandalay lampan puyani a fapa ero apuma an kapa nizan khana boral ngala covid rilen lai ani awangin aruang hi tukindar ko vel khan an halral ve ngal ni inan soi thilom dan enin an pa fa chowin an om ni om takania apa hi nan CDM ni nan soiboka Sipai lam tangan ni ti in tu ti riat lovin an kap tamai ani mel le apoi thei khop mai mindat lama hian kan soi to ang khan July ni som ni atangin indona achuak le khania voin chonudar ni vela tangin mindat khopuya tanga chaklam yan pan kho che vela CDF mindat le Sipai terrorist te anin kap chhun zom le bok chanchin kim chang ngai chan mek ani rengun khopuya zel lian ber in sing zela tukin khan zel tang ten demonstration an neya hetia zel chunga demonstration hi thil thleng ngai lo Myanmar chanchina avoi khatna ni hial omani zel tang te chon lungrol takin tuntum demonstration hla anti mai kha an savut vut maya tok fanga demonstration hi a hlo tling ngei turani ti in an awrol le thup mai boka ti chuan zel tang tele tang veng tu te po anin beta hial nia soyania an chanchin kal zel ala hriat mai thailo minong hlaina thil ti dan ni lo lutuk hi zela tang po hian an do dal tran don ni ina langa Boruak atang chhole don view ni ina lange hetianga in sing zel demonstration thom a om ta ka chuan Mandalay lampo akang kai ngal wata Mandalay khopuya ubu zela po demonstration an nei ve ngal mai nia thu athana wangin Sipai council lam chuan ral thuam chikimin motor nen ubu zel lampanin an tlan ngala ven himna an uluk zual so nia soyani voina in sing zel tang te chuan Boruak an siam tang ngal ani ringot mai tukin lama ram chung mun rang kong zo po ngong thuaya rengun le Mandalay khopui lama mi te chuan zel tang te an lain na thu te an thlop thlat ti lam hoi te in banner kengin nang mani ang bokin keini po kan om zel tang ang mai kan ni lo tang fan ru ti ang chi an au chua puina sa hleya kongzo Boruak a hit chho ngal hle ni tin zel chunga demonstration aw hla kan ram hi kan thi sena kan leyani kan ta ni ti te Mother Aung San Suu Kyi damreng ro se ti te Sipai dictatorship pai thak hi kan na ni ti te chu Sipai lam chuan an holo theilova zel tang ti eng tiang takin rem bel le ang ma chu zel tang ti an biak dan le an treat dan hrim chu uluk takin an bul nai te atanga an lo en ve reng thu zinkawng urban guerrillas YUG Paul chuan an soi ve ta thuai mai boka ram buaya wanga tang te chunga diklo taka an ti le chuan ngong lian deuh anei to porin om ta hle zinkawng urban guerrillas YUG chuan tan ina khung mek diklo taka tan tir mek te chunga tang veng tu ten
eng tiangin nge inti ti hi kan lo thlir vereng chewa YUG zinkawng urban guerrillas Paul chuan ramin zalen na anei le thlengin Myanmar Sipai fascist te hi kan do zel don ani ti kan hriat tir nga la cheu ti in abikin tang veng tu te warning an pe ni tang te chunga dik lo tak le om lo tak ka kut thak lo turin an hril nga la tang veng tu te hne na warning an pek ba ka tuna politics sawanga tang zong zong te nen ril ru mun khat puin kan om zelang tuna ram an mangaya wanga tang te hi an za oma an chuan om em ani ti an soitel bok hetianga tan in thleng demonstration a om ta ka chuan tang te hi sipai council hian a rem na sal tukang ti ril ruwa a om lo theilo boka AAPP lampoin an hlau thong hle ni tan in a tang te thlawang ho takin embassy rang somparuk zet chuan thu chho in tom an siam ngal chuk mai boka an thu chua chuan hetiang hian an soya Myanmar Sipai Council in COVID adawdana mule mal anei lo wangin in sing jail chunga demonstration an nei pha ti kan ria a he thil hi thataka boi pui turin le in sing le mun ranga tan in tina om te risel na ngai poimo turin an rights te po hriat pui turin kan nge na thil thleng mek hi kan thlir vereng ani antia he thu chua in tom hi Australia Canada tele European Union ram rang te Sweden Swaziland Norway le UK embassy ten an chua ani COVID-19 na luar zela wangin zel tang tam tak chua an ni thu kha kan soilem talova chanchin dangina hlia ve deuh thina nimin pia lam khan minong hlaina chuan zel tang then khat an tan chan holam deuh le chuak mai tur ang chi chu chua tir mai turin thu pe apeta a tang engemaw zat an chuak ani lelama chuan a chuak om tak hi an chuak ngai chuang lova heyero adik lo thei khop mai chuak om tak an chuak lo ta zel mai hi tukin lama zel tang te demonstration nei chan poni mai thei minong hlana ro rel dan over lutuk hi khoya tang po dawda la tul anti ta hle aniang Sakain region Sakain township huam chunga lain chi khwa le yin chi khwa nimin khan zel tang chuak mi som ni vel in rual thotin mi in an rok nia soyani kan soitak ang khan a chuak tur om lo zok an chua mian ti boy le ngal der te poni mai thei ta lain khwa in an roka tangin bike pakhat smartphone pahni le poisa fai cheng noi som thum an lak sak nia soyani a tin yin khwa a uting win in an roka tangin smartphone pathum an laboka van nei thak takin khochung mi ten an hual bet hlo maya ti chuan police an phone ngal boka misual zinga mi pathum chu an man thei ni in an soi kan video masa a chin state falam township lama indona thleng kan ti kha kan la hrenga nga indona a thlen na bul tral khuwa mi te chu an ral tlan zowa nimin July ni somni pani khan sipai te chuan civil mi te ina an du alutin an bungrua an suasam na sa hleni hetiang hi khoya po sipai che dana ni deuh zel mai ani hi an bungrua an haya thil hlu le poisa fai an zong te poniang chu tin in then khata chuan an ar vul te man sakin an ei sak mai ni in an soi boka barma sipai tak hi chu an che polite lo ve thei khop mai voin July ni somni le pathum chomadar kuwa vel khan Sakain region suibu khopuya sipai lamchan miawadi bank kianga bom voi ni azoni na puak ni inan soya mita mutu tenan soidan chuan sipai council lamin hliam tuar te chu motora an thiar nge ni inan soi chhun lama chuan suibu PDF te chuan an ma ni ti ani thu an soya bank ti chiate mo mi pui ti thaba re mo chu an tumber ni lovin sipai lamtang bank veng tu police te chu an bitumber ti an soyani he bom puaka hian police pani in hliam na takan tuar nia hriatani suibu PDF te chuan NUG le Tlangram ethnic nam sipai te ne na tang dunin sipai council an bei chhun zom zel don ti an soibuka tin July ni li khan PDF training chuak an nei bel thu an soibok Moon state lama po heti hun vel tho hian venglal an lo da thavele boka tatung township
duyin sei khua an venglal uhlamin anti chu tukindar kwa vel khan a bazar kal chu tu ti hriat lo mi pahnih an kap hlumani a kap tu te hian ka hlum lo an hlau hle niang voice som te mewan kapa bike kin an tan san ngal dai ni an soi hetiang deuh hian tathung township tho nong bu khua po zun ni somni pakhat khan an venglal u su tein chu tu ti hriat lovin an lo kap hlum to bokani sipai terrorist te chuan Kachin lama be pui thla kan tum le ani nge yarin om Kachin news group in tual chung mi te hne na tanga report a don danin tukindar riat vel khan teng phur long lian pali chu irawadi luidung zo in mataya khopuya tang khan an chuaka chonudar khat vel khan suibu laman thleng to ni om takani heng sipai long te hian teng pali le ral thuam engemaw zat an phur ni in an soi nakin rei lo te chuan KIA lamin an lo lam bun ti thomemo anin dona sa ti thomemo chu kan hre thuai don ni na lange July ni somni le pathum voin chhun khan NUG chuan an sipai te chet dan tur sipai ril ruput dan tur kan ti meng chu military ethics chung changa thu chua asiama NUG sipai te chuan civil mi te chunga torna thlentir lo theyang berin sipai dictatorship ti chiat chia hi kan tumani anti an sipai in kai hroina soldiers rule a chuan in dona an ma chonin an mamo ral thuam chau chelek turania an tum ni lo thil dang ti chelo thei ang berin ma an la turani a thei khram chuan civil mi te in le lo te chu dai hlek lo turania tin sa khwana le historical heritage ang chi reng reng po ngai hlut hle turani ral thuam an ken lai po in dan le hrai te an vong tlat turania an how tu te po in en ton tlak takin anin siam turani an ral thuam hlipa in pe te le an man te chunga po ethics thatak an vong turania mi tha te a hlei hluata mi ngai sak te an ti turani lo chu ai chuan Geneva Convention in arel ang takin mi hring an ni na za sak turani an chung te po hril hriat thei hram tum turania an hrisel na po ngai poimo turani hrenan tulani chuan mi pa le hmeichhia a hranga da turani hetianga ethics anin hriat tir ba ka NUG sipai ten mi pui civil mi te chunga ril ruan put dan tur an soitel boka atlang pui chau han soile ila civil mi te chu za turani o ka vin te invauna te thamlo takati te an ching turani lova sex abuse awam turani lo engi mo wanga civil mi te bungrua le civil mi te thil nei man sakani don chuan a hun lai a hlut zong chuta rulle nge turani civil mi te chu eng tika ma in phen na na man turani lova no pang le kum upa tar chak vak to lo te phei chu ven him na pek na sat le zual turani ti in voin khan sipai ten an von tlat tur ethics an chua hei hian thil tam tak min ngai tu tir ngei na rin om NUG lam hian in dawan puang nai ta tel tel ni na lang chu an defense minister uji mo na thu soi hian ati fia vi vinarin om bok NUG defense minister uji mo na chuan nimin July ni somni le pani khan a social media a thuazia ka a soidan chuan Myanmar sipai dictatorship azung nen lam phoi chuaka phoro vek turin mi puite le thalai rolte PDF sipai te le an tho pui zong zong te chu anin ready ta a revolution hlotlin na alang thuai do ne ati tin diklo taka thuni na pong lak tu sipai council hi Myanmar mi puite hian an pom theilova ramdang te pon an dem hle ti asoi boka covid an ma chon dan po soi ka yin ram chung mi puite thinlung an tina tak zet to ni ati bok hetiang hian uji mu na hian a soi tak na a lelama chuan PDF sipai te hian ral thuaman la nei lo ni na lang boka a soi ang em hi chuan in do na le ne na hi a thleng thuai angem ti ero ril ruwa zo na a om lo theilo bok anual zong in kan soi ni ran lo sela tuna an din mun han en hian PDF lamin ral thuam tha an nei ta chumi te chuan an thon ti ang vel thu thang hi hriat tura om hlei thei ri lo tat maya aru karal thuam an chok lu chhun te la chu sipai lamin an man sak zel ti ani deuh mai boka chu wangin NUG defense minister thu soi hi
ram chung mi te hnem na na asoi ve mai anga ngai du tan chuan a om viu thawani leilama chuan eng tiang takin nge malak na an local pui te ro kan hre phamia lo boka sipai do ngangan ni awangin an malak na tamzok hi chu social media lama hian a lang lo hrimang ti achianga kan hriat lo hlan hian anin pu acha na sa to mai thei hetia an defense minister berina soito chuan thil in mung chhomek hian avor to pathleng nai to viu po ani thei tho bokani Myanmar ma covid a hluar tak em awangin Thai sarkar chuan July ni somni le paruka tangin Myanmar atanga Thailand zinna visa chu tiam chin om lovina ti top don ti renguna Thai sarkar embassy chuan soi China chuan minong hlaina sipai council chu pui atum khopa apui zelang ti po kan hriat sa vikani nimin khan covid vaccine Sinopharm dos nuai sari le sing thum le sangruk athon sipai council chuan tun thlatir lam khan China vaccine dos makta duai li an lei to thuan soya China point tan puina hrim dos makta duai ni apek thu asoi ve bokani kha tin minong hlana hian Russia ta vaccine dos makta duai ni a lei ti asoi bok kan soi to ang khan NUG lampoin tanan la ve thowa COVID-19 task force te po dinin ram chung le rampona mithiam tele tlom ngai pol sang te ne na an tho dun tur thu nimin khan an soi ve boka hetia an be ve chuan he covid po hi ne ina om ve le thoi mayang ti hi i be sei pui phot mai teng u sipai council lam health department in an soi dan chuan Myanmar me hring makta duai somnga le palit chuang zinga makta duai khat le nuai sari le singa ten vaccine an lato tiania nimin khan mi sing khat le sang sari le zanhi somnga le pathum ante sa chung zinga sang ruk le zasari pakhat chuan covid an ka yani antiboka hei hi an test thei chin ani maya covid free hi adar chakle ani nimin lama po khan rengun lama chuan thi an tam le em mai Myanmar hi tong trai puyan ngai tak zetani ole INP Mizo channel min lutsaka atop thlenga min lo thlir sak tu te inza chunga lom thu kan soye kan video min lo thlir sak zel don nia kan lo me